Ayi bafana ayi, he was worth fighting for bafana. Ayi. Ayinzima lentwana. Inzima lentwana bafana. But nje into engikhala ngayo yabona if umdu benovilakazi bengageni character yalentwana le ayibangashisa bafethu because umdu uneskill, uvilakazi uneskill but ayibayasaba man. Bayasaba. Yabo la hayi la kuhlehlwa la. Hayi la kiwe emuva la phambili kuphela forward. Hayi forward kuphela la. Yabona nje umdu if engagena mfethu i-character yalentwana. Athi nje maya phambili athi ngiyaphambili forward. Hayi angashisa mfethu. Angashisa. At least umfundo unakho ukuthi azame ukuya phambili. Yabo although naye ngesinye isikhathi ebuya asabe mana abuyisela ibhola but nje la hayi la fana liye libuyayo. Aliye libuyayo la. Yikho nje ukuthi ke phela igame time uyithole late. Otherwise ayifana mhlambe ku-AFCON besingambona. Ayashisa lentwana. Ayashisa mfana. Asane level ebayi. Ayashisa intwana bafethu. Yashisa intwana nje ayisowishe ngathi nomfundo noShabalala bengabukela kuye. Bageni confident yakhe mfethu. Confident engithanda mfethu. Mayithe nje ngiyaphambili ngiyaya. Hayi le ayisabi le. Hayi sabi le. He was worth fighting for. Uyena umdlali impela wayemela yelwe enkantolo ke lo. Yeah no zakwabo ngimbonile man noLuke Batman but angamboni kahle because besaqala mhlambe besana lokuthuka but ngiwabonile lawo ma-glimpse lawo yabo. But nje hayi fana bola hayi la liye libuyayo. Bese siza lapha futhi kuGeorge Mahlobo. uGeorge Mahlobo bafethu akaqali manje ukushisa. Ngiyabona abantu abaningi bayathuka manje. uGeorge Mahlobo bafethu kade ashisa. Sizamthatha le koSwalusi. Manje niyakhumbula kahle. Kade ashisela uGeorge Mahlobo bafethu ungabe ngathi manje into mhlambe niqala manje. Kade ashisela yiyo nje ukuthi wathi efika kwiKaizer wadlala kancane. I think kwaba nje ne long term injury okuyoba ne-injury esikhathi eside uGeorge Mahlobo. Yabo wathi ke buya injury ke wahlala ke ebhentshini ke angazi ocoach ukuthi I think bengasiye favorite yo coach. But nje uGeorge Mahlobo bafethu akashisi manje. Kade ashisela uGeorge kade ashisela. And ngiyayithanda into ayiletha lapha kwi-midfield bafethu lento ebeshoda ngayo kwi-midfield as much as i-DM but uyakwazi ukuphusha forward. Apushe forward add ama-numbers akhiphe fethu. There was an assist. Laphana ke nje bafethu there was not an offside. I-assist kaGeorge Mahlobo leyana. I-assist kaGeorge Mahlobo. Kodwa ke phela ngoba ke bafethu oref base-South Africa akunani. Kodwa nje bafethu ngila hayi bafana asanele. Hayi khohlwa. Hayi la liye libuyayo la. Hayi bafana sine level ebhayi hayi. Kodwa ayisowishe ngathi nje umfundo benoShabalala bengageni confident kuye beyibone mfethu ukuthi makiwa forward kukhulunywa ngani. Uyabo because i-skill banaso lamajita but ayasaba. Hayi kodwa laba fethu hayi. Aliye libuyayo bafana hayi.